Adelante ta il numero di e barco cu awe miinta, duana ta canta bingo, na momento cu ta hasi un chequeo cu ta costuma pa ture barco nan di frutta cu ta drenta e isla di Corsou. Ora cu ahasi e chequeo riba e barco aki, tabin nota cu ta haya armanan di candela en e barco aki. Lamentablemente ta, cu hopite sunan cu bisa, maioria di armanan di candela cu da drenta Corsou tabia di e barco naki, ma ne nos povade nos imaginan tambe algun die persona nan coworo deteni entre nan e capitán di e barco, que immediatamente avoro butar riba autoridanan di polis pa hiba e saki sera, pa investigación tocante di e caso aki camina arma di candela awe por a urdo garra. Pero quanto nota e barco nan cu hopi biata 30 y cu nan sabon una pasconde arma di candela y cualquier otro tipo di costan ilegal, pasina 30 den e isla di Corsou.